ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kalong KAK bas ngo diaw berisat met benyo bagi Paidbah haduk mentah kimpat ngo tho yaga jingkodo jaga jinglek kho yaga mai mariang bagi saudong saukun khamtam yaga jaka berandon ki Tyllong yaga jing Bret Pathar lalap hakwe ni jaka keberan hapo jaga jingking kasnong pam Naba hajan gayurani kor hakabala saki bagi Paidbah haga tiga than lele bamsut Niew yaga mai mariang daga bagi la Bret Pathar yaga jaklia kum ki bilar ki plastik ki tiarjan bat ki wedi ki mara puon bagi bampuon. Laban kedauru bana katai ke jaka bagi Bret Pathar ki jaklia kadang Tyllong betut. Bat lada slap jor ku kan drong ki syakwa rani kor bat kan penjaklia bat kan buat Jingma ko ki ki Paidbah. Nomor kata ke jingken tu kolong bako ki Paidbah tu daya sumar amdei ban chupin khot tang kamera hapok ki yang kesem di pelau yeng de deru ban lek khot ya kamai mariang bat ka saudong saukon. Wah,